O do gbogbo no ka ozen ko wona. Damela jogo no ka ozen ko wona. Gboti no ka ozen ko wona. Yo, na vile lo we do gbena mesia me va gbenke fe avalaji. Nko nyenye dem. Na nyame ye ne va moji jagbagba ne na subscribe wala ke mana ma video play amenovi. Ele vevede. Egbepe ni me ma fia echo ni yo me fia efe de kavai. E ya me ma ponu video chon. Wa fi ma yiji de. Akpe dada ni na subscribers yo kula me yo le video ma. Ele vevede be ma dak pe na me. Mi awele commenting lo le note. Ame yo le nu fokplim le Telegram Jimmy awele do. Telegram ma be ne ida gbe nke ne ya di ma gbe nke kuna pom le fuma. E ke ma audio message de la si wo na to an ko do dam la pa maji. E anyi nya so me ma nu yi me ma blog video cho akpa ma. Me wo video de cho mia de kono e fe de kanyi ya me wo video ma. Ala be me be ma ga fonu video cho ne mi akpo beleke agbe ayi. Nous sommes ma fonu chongwe yanye mi a fait religion fakpaji ple mi a fait tradition fakpaji subo ple religion mi a de kono mi a fait culture ple religion ne mi a de kono ple subo ya ko mi le yo akpa wa me vie ya ko yo me le sigbe be culture ple religion tradition play religion. Tradition anye miya de kono. Culture anye agbenono ile miasi. Agbenono ile miasi. Ne kwa mede ole kenke dula miya be gento wawe da kenke wawe duo kenke. Ne kwa mede la akple tro le zemenyere plak de mede chije yabe miya fia nyawe mao. It's part of our way of life. Culture is a way of life. See, you will describe Emma. Mia fa agbenono ya nye mia fe culture. Mia de kono Emma. Subo de ole mia si a o. Mia fe culture, play religion, play tradition. Fete de o chade o no. Ne de kama tiwa de o chade o no. Ne de kako noge. Wa me ton ya me blade akpa de kame nu ma me blova ya lo me fiava e fere kanyi ade totro kamikpo ngogbe de ka ele mi afa gbe me be mi dogole me ne mi ava mi ade ko no me de tutude ji ka eva mi afa gbe me hehe me le nya e vo la fado de to menam ne nyo gbe me le ha vide ha de be mi abo weda o le totro tala e na be ekpe video le mia fo video le fi okay maiji tanu me fia le fere kava ide ya me maga fia video maga fo no video chon na me de gbona obe dogolo me na famia de kono me de no ka glo mele no ka fia mele vovo ka ele me mia de kono de gbegble yo me be no dele me de o devoir ekpe rare o de gbegble on voir afo vanye be me be mi dogole Christo gbe no me ne mi famia de kono me babiawe ma me didio enya so me ma gbo ko enye be ewu America ati wa tu amachichiwe ati wa kpom amachichiyo le ofofo me o me ne we edibe ya da fo e ma ekema okpla amachichima me aba ikwa amachichiwa me fede bobo mi a meeting alo mi a leke ma mi a ameve ameton fofofo ekema mi ava itu amechichi bubu like a clan okay fo metato benu mi le popo nya anyo be mi atu asile hu alo nu bubu le mi agate wa wo wuwe ya eyi mi le wo va ya sigbe mi achile agbe ma meglo le nyo fe video de me be anyo be no nya na do nwo dade anyo be amedo no ko YouTube cover no no fia mi obede ameno soji de me clafo avuto mase de pa vous me liala yo vore na de o le me no globe ejebe mi aso le ogbo onwuro na de agbara me le fifi la le ko ne 66 pa agbara yen me po
Vo me va ikede on hade yo vota. Me le fififla obe Freemason nyeme le Freemason me. Vo me va ikede agbale on. It's normal. Nyansa de no ngule dada anyi de agede ame vo di pasi me. Tigbe ke wa gede ame nyoche pasi me. Tamia togbo de yo nyansa vide le si de jebe no dada anyi na mi. Ne mi fiu mi anosro. Ne mi be mi adafo de anyo be mi ano afoma ode. Back bi ne vivi na mi. E atoko me no mo jiva. Fede kanye ame fonu cho culture kple religion. Ne ewo ine kpobe iteun dafo totro de va wa gbeme na manya. Ngulede note, that is how it is. Sigbo lema. Ngulode video yate. Be me dafo. Me kpo be tutu dejiva nyagbeme. Mano chijojo okplo video do tekple to ma leme. Okay. Ne me globe mia fu YouTube. Ne mia no fia. Ne kpo generally la e blo la vo. Egbenyanya yo nyade o kole YouTube jiva amedo le no fia chon menye no view abe ale yi adam le wo le Pan African TV akple mia to chichi ekpe dade egbenyanya le mia to afia yi menye kokoko be amena va to afa na fia wo nto wo YouTube ne na fia be o do egbugbo no ka ozen ko wona damela jogo ni ka ozen ko wona gboti no ka ozen ko wona dode makpo were egbe kaima o menya be gbele oyo be dode makpo were e ya glomele na we mi dibe mi achile be mele ke mi awachi ale mi awachi de ya glomele na we wa fia na de we devio menya nu wa soro ya ta over le enububu soro ya ta over le yovo soro ya ta le popo be yovo machide ya idado mi abe the way of life our way of life ya glomele na we fifla our way of life. Now it is technology. People are technology. People are mobile phone, play internet, play YouTube, play nuka social media. Akwa me enyo be na de photo do ku ko da Facebook ji. Voso ime ma gbona we enyo be de. Game ne call e ma wore. Anyi ne ko edit video de ko da video editing software we. Ma va ko me fede wa me to de ko da Ken Master le fuma. Okay. Le ko ne screen recorder well if ma you want to attention record screen me kokoko be na va call fun ku me recorder de YouTube ji afa si amene kpo be le YouTube wo aw photo wo attention call photo de recorder de app nu chogbe en e ke ma me wa kpo be egbe yo ile be dode ma kpo we de yanya egbe yo ile be ademe de yanya egbe yo ile be dame de yanya egbe yo mi amedo me china me glova ibe o Jimmy atode we le France Jimmy atode we le America o menya gbeka glomele anyo be mi anofia anyo be channel de nyeme kpokede de kenwu ya wo anyo be channel de ne do ne wa no mafia mi an channel de ne do ne wa gbona mi be de efegba de ale yo wo efegba yin ne nyansa mane no yin na gbie de ne wa vivi na mi enya so be ma gbo egbe po e ma yin me di be ma gble mi afega me apa o anyo be na ma video ne na comment me globe o ma hona de class yo amedo me dibe ne yo amonu kpobe yo kplo movement ya do ya ta mi ame yo mi ko mi afen ku me ko da de mojide e ya anya be mi ana CSF Common Sense Family Free Mind Family Afrifa kple towe yo kpobe no na de le gbegbe la gbe un ncho le ko na nchuvi ya wodemaya fonu ebe na de le ya jirado le Ghana du come de mi afa education evele anya mi afa politics bo ho yo da si da de gbogbo de le temada be affordable housing be politics ta na me jira ho do re wa ba po this is the way of life in Ghana politics me avemede what is our way of life me globe the unity is very very important nemme wo de ka ore agbema nya wo nemme wo de ka agbema zo de ka wo ile nu popo me nyekpro ma te wa wo de ka ya me le nu fokpri mo at least telegram aji nye de ka le nko se ne ko na record da de nye de ka se wo audio ko da o efo ele na de wo o tasi e wo le na de wo ele
atwa fonu chonu ya wa amedo ngro le comment de o tebe anyo be ma interview toto sawo mi atogbe le fuma ne ma bia ba bia de we na gbe ne kpongo gbe de na ma va wo ndo aha fifi la no yen be mi blavide babla ya mi blavide yata wa be nyeme kpole afoma cho live interview play to mawe ele very easy very portable as far as I'm concerned ekpe dade vo mi adafo e ile vevede nyebe na ma video ya fifi la ekema mi anokame ne mi anono soro ne nya de la siwla ngule de comment yete ekema mi awondo me dak pe na mi anokame no vilo lowe